ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯨꯠ ꯑꯣꯚꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ 3 ꯁꯥꯒꯗꯧꯔꯤ ꯔꯥꯐꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯉꯥꯡꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ AICCꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯒꯧꯔꯕ ꯒꯣꯒꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯂꯥꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯅ ꯆꯦꯛ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯑꯐꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯕꯤꯌꯔ ꯁꯨꯡꯒꯗꯧꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ Manipuri leingangna miyamgi chathok chashin tawbada kudong chanaba Imphal manungda foot over bridge 3 sagadori Imphal area gi oina traffic island manga nauna sambok sadokadori hidamasigi matangda ngasi PWD gi National Highway gi SE Yumnam Joykumar luchingba team amana sangot sagadkadaba mafam sing chatuni yangsankhre SE Yumnam Joykumar na phongdokibada lambi pakthorakpa amadi mi chingkhalakpagi matung ina lambi lanthok lansin torakpada kudong chanabagidama Ministry of Road Transport and Highway gi funding makada improvement of traffic rotary and construction of foot over bridge in Imphal area paikatnaba thorang tawbani Imphal gi oina foot over bridge 3 Johnson School gi mamangda ama BT Park manakta ama amadi Kaisampata ama sananaba soil test na singba tawba loire January thada makong yungkhatpa horagani haina phongdorakli Masi khoi mamangi chahida khoina ministry da kana hainaraba matungda kai road safety gi makada khoi crowd crime panga lang nimphu tareki sanction ama phangbani adu makana sanction phangba tungda tender si khoi gi Bangalore based firm amada Sanjay Infra Limited haiba amada mang khoi open e tender tawbani na moina phang matungda thabak se packet pa honaba sangjilakbani foot over bridge ni khoina ahum ni sagadrisi trial basis ahum sabani makha taba mayam ju sarakhini the ihana sagadroji khoi kangla gi maning thangbada jonoston gi mayai adwai da m sector yo patringai da M sector dagina khoi traffic road tribugi mana mayai adwai da ama sarani de amana khoi gi flyover kumdarakpa BT road ki kumdarakpa matamda kangji bunglom dagina khoi gi sonakanda Gambir Singh shopping complex adom da khonglang thulangjin tawjana khudong chada ba ma leido madu kokna widam da foot over bridge ama lo kai sampat ki junction da hoje hoje mayam ga hamamangi khabar to yauna gi ba lan thong no habda mai chingi kan hari ba mayam do kokna na ba khoi gi sorok to gi maning ding na mamang bo lan thong langjin tawna ba amaga foot over bridge ahum ni saga dori ba si Amarumda traffic island sing maruina Chingmairong khongnang ani karak not AOC governor mamang post office mamang da leiriba sing matam go chunaba mawngda traffic volume henkalakliba si hanthanaba chaliba December tha sidagi thabak horagani Chingmairong khongnang ani karaki oinadi hauriba khongnang pangbi ani si yanthatkadra yanthatloidra haibadu miyamna motpi biu haiki na khoi puari ga sagon raga lakpa potnina khoi khongnang ani kara hara khanna lakpa mafamnina mase semdok pa haiba si just khoi gi engineering gi just purely technical oina khanna basu yaraktaba na khoi public ki mod amasu pamak pa haiba tare khoina tasane as a engineer oina khoi haiba taragadi khongnang ani kara ki khoi round je pura lautho matungda traffic se control tongna ba magi post amaka thamaga khoi gi traffic islands na traffic man je guide tongna ba khoi gi macha macha me ama sarakanda khoi freely move to yanaba aduma mong ama plan tawjarakpani adumak torpa taragadi khoi tangai phadana khoi gi leiriba ani se mayai phawra chalakpa ma changai dumasi tangai phadana khongnang je pura lauthok aga tawgadra natragana ani ji de dum khajilla thamgadra habigi public tegi view ama leraga khoi gi chakhalabgi matung ina traffic ki volume ja sum hengal aigi khoi tangai phadana ngasigi changes lakpa tarakpani public ki mod ama ju pamba hai tare Rafael scam gi matang da BJP na namthak tawduna miyamda oidaba kaya ngangle haina AICC gi General Secretary Gaurav Gogoi na phongdokre wafam asinga se Congress babanda Rafael scam gi matang da paumisinga akhanana unabada phongdokibani thoramadu MPCC gi President TN Hafkif hanagi CMO Ibobi Deputy CM Gaikhangam amade Congress ke MLA sing amade luchingba kaya na sarukyaki Gaurav na makatana Supreme Court BJP government sign tawdaba affidavit ama thagalaga achumba saknaba honari affidavit aduda draft tawda ngairiba CAG report po Public Account Committee da puthokre hajinduna leiri Congress na case asi horakpadagi hongna Supreme Court na paibada asyangba achumba khangbangamloi Joint Parliamentary Committee ama siamduna thigalabadi khangbangamgani haiduna lakibani BJP na tasengna aranba tawdi haibagi chapchaba firep lerabadi JPC siamduna thigatpada kiningai leite haiki Government of India has failed to explain why have they presented inaccuracies and they have
prepared such a complicated curative petition. This only means that this Supreme Court verdict is not a clean chit to the Government of India because the Government of India has lied to the Supreme Court. Therefore, the Congress party had always maintained that the Supreme Court is not the appropriate forum to decide on the Rafale case. The Supreme Court does not have the powers to go into the government files which led to the decision of the 36 jets being bought. The Supreme Court did not have the functions to go into the pricing details as to how one jet, which was earlier costing rupees 526 crores, got escalated by Prime Minister Modi's personal intervention to rupees 1600 crores. हानगी चीफ मिनिस्टर हौजिना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर ओकम इबोबिना फोंदोकिबदा फ्रांस तगी राफेल लेबगे एग्जामिन रिपोर्ट जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी दा एनडीए की गवर्नमेंट पुथोक्तुना यंगसिनसी हाइबा याद्रिबसिना राफेल एयरक्राफ्ट लेबगी वाथोक्ता सेंजा सुमदा तौरे हाइबसी मसाना ताक्सबनी वाथोक असिदा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंगदा खनगदबनी हाइना फोंदोकी एनडीए की गवर्नमेंट सिना सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट अमा पीबा राफेल की मतंग सिदा अदु अनसाइनी सोइसु तौदबा सीएजी की रिपोर्ट से पुरकांदा पार्लियामेंट लोक सभा चेयरमैन अखोई की खारगे जी से मोई की कमिटी से येंगदबनेबा अदा सीएजी की रिपोर्ट से लोइद्री ड्राफ्ट स्टेज दे लेरी अदो पीएचसी ने पुथोक्त्री मोइना सीएजी की रिपोर्ट एग्जामिन तौरे अदो पीएचसी की रिपोर्ट से एग्जामिन तौरे ना बीजेपी से अरानबा एफिडेविट अमा सुप्रीम कोर्ट ता हाइजलेबा जेपीसी हाइबसी कांग्रेस ngakta nateba constitution पीबा पार्लियामेंट की एमपी ऑपोजिशन बीजेपी की एमपी सु यावगदबनी ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टी में एमपी सु यावगदबनी जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी से मसी कॉन्स्टिट्यूट तौरसी अदुगा सिदा एग्जामिन तौरसी थॉरोली एंटायर हेक हौबदगी फाइल मयाम दु पुरोन कौब यारेबा मसी तो येंगसी एग्जामिन जेपीसी न तौसी हाइबदा मोइना सु या यादबा बीजेपी ना करिगुंबा मोइना लान हाइजल में प्राइसिंग की खंगदे ममन की खंगदे हाइरमेना जेपीसी ना let us forget about accountant general the line prime minister wo kaubu yae मणिपुर यावना इंडिया की अवांग नोपक थंगबल लमदमदा सखतप पुरकनबा पांदमदा सलाई होर्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ना लेप्तना संगसिलकपा लांजंगी सरुक अमा ओइना कंपनी ग्रुप असिना चेक रिपब्लिक की अवांग वथाकी टेक्नोलॉजी सिजनदुना मणिपुर गा युमनोनबा असमदा अफब मखलगी वियर पुथोकदौरी बियर से मणिपुर की लोंदा वांगलई हैना थोनगदौरी असम की नालबारी डिस्ट्रिक्ट की तिहुदा बियर सुंगबगी ब्रुअरी थमगनी हाइरी प्रोजेक्ट असगी तमक्ता हंदक्ता चेक रिपब्लिक की कोनुंग प्राक्ता सलाई ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन अमदी मैनेजिंग डायरेक्टर नारेंगमम समर्जिना लुचिंग टीम अमगा लेबाक अदुगी बियर सुंगबगी लमदा ममिंग लेरबा कंपनी टेक्नो एक्सपर्ट ASK की चेयरमैन टॉमस प्लाची लुचिंगबा ऑफिशियल टीम अमगा यूरो मिलियन अहुम लाख तरेट लिसिंग कुंट्रा हुंदोई की कॉन्ट्रैक्ट अमा साइन तौनखरे सलाई एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ना पैकेटकदौरिबा चहाउन सुंगबा बियर यावना अफब मखल की बियर पुथोकदौरिबा वांगलई ब्रुअरी असिगिदमक टेक्नो एक्सपर्ट AS ना रेस्टोरेंट सिंगदा पिनबा बियर सुंगलिबा ब्रुअरी अमदसु चतुना यंगसिनमिनकी कॉन्ट्रैक्ट खुयेक पिनरबा मतुंगदा सलाई ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन अमदी मैनेजिंग डायरेक्टर नारेंगबम समर्जितना असिगुंबा प्रोजेक्ट असि पैकेटपदा अवांग नोपक की रिसोर्सिंग मंगहनबगी महुत्ता मियोइब खुनाई ओइना काननबा योखटकनी हाइकी Everything is in virgin state, in the virgin status. So all the resources, whatever are there, we are not going to be exploited, but we have to promote the resources for the well-being of the humankind. So that is a humanism what we do believe by our companies. And I'm very happy and I'm very proud that I have a very good company in Czech Republic which can support in technology not only the beer brewing but also in other sectors which we have in a pipeline of our mind to take up to establish in future. Our region northeastern part of India, the peoples we used to call organic citizen, and the land is a virgin land. टेक्नो एक्सपोर्ट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरमैन टॉमस प्लासिना सलाई होर्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का ब्रुअरी लिंखनबगी याना चे खुयेक पिनबदा नुंगाइबा फोंदोकपगा लोइनाना तुंगदसु तोंगान तोंगानबा वेंडरसिंगदा पुन्ना चटमिनबगी अपामबसु फोंदोकी I read also your presentation. I've been informed by our people after
visits and discussions and preparation of this meeting. Houses Sathariba under 19 Kuchavehar Trophy da Thasiki Tang Tarada, Andhra Pradesh ki Anandapurda, Arunachal Pradesh, Amadi Manipur ga Sanakiba, Test Series da, Manipur gi Tim da Yauriba, Pasoi Kendrigi Manung Janba, Sagolban Moirang Hanuba Maya Lerektegi, Rex Rajkumarna, second innings da over Mapanga ball Mangada, wicket Tara Loduna, cricket Masana da, Asoba, record Amatham Mangamkre. Mana wicket Tara Lokiba innings aduda, run Tramathikak Piki. Test series adugi ahanba innings da over taraga ball mangada wicket manga loki run kuntra homdoi pk. Hauji chathariba trophy asi home away basis sanaba tournament ni. Hauji fabuda Manipurna match mari sanabada match ani thoiduna chatle. Mathangi match tha asigi kunmari da Meghalaya ga Manipur ga Assam da sanagani. Mathangi match na Bihar ga sanagani hairi. Mamang sahi anida Manipur masa yaungna combined team oina semlaga saruk yarambani handaki Ashina Manipur team na ahanbo oina saruk yabani hairi. Rex Rajkumar ngalinge matamda Pasoi Pakmang Rising Club ta yauduna cricket masana si sanaraki. Sagolban Moirang Hanuba Mayai Lerektegi Rajkumar Doren ni masanupa Rex Rajkumar na ISCV News ta phongdorakpada India gi under 19 team da saruk yaba phangnaba angamba thakta honagani hairi. Hauze paugi marakta na tenba break amtang lozari. I am the starter. We work it together. I am the adventure. When we chase it together. I am the after party. When we rock it together. Styles. But it's stylish only when we live it together. The next gen Maruti Suzuki Ertiga. Move together in style. The Institute of Company Secretaries of India Study Center now with DM College of Commerce. Join company secretaries to become board advisor, compliance officer, governance professional, corporate planner. Join company secretaries with free registration till 31st December 2018, which has high employment prospects. Eligibility 10+2 pass or graduate. Admission open from play class to class 8. We have a well-equipped range of facilities and resources for all students. Library, smart class, computer lab, games and sports, dance and martial arts, outdoor camping, boarding facilities and various activities. W Square Face Bar, an all-in-one face wash that contains a natural whitening agent, an anti-aging system, and helps fight pigmentation. W Square. Why wait? Preventive cosmetology now in India. Miyamda Kanganjaba, Charumai Thadok Piganu, Lofum da Chaikhairaga, Microbial Decomposer Season Naduna, Laypak Layhau, Hengat Hansi. Saru mai thabana saru de yauba pambigi machinjak ayamba mani lomduna manghalli loinana nungsi chu molhalli saru patha laga amuk hanna khojin basina lokpham da organic matter hengal halli saru lokpham da mo hanjal hallachi Langsin Biraksi, Sagolban Moirang Lerak Machinda Laiba, Mother's Care Central Hospital and Research Center da Dental Department na Ahalamadi Angang Singi Oina, Free Dental Health Checkup ki Kudong Chaba, Lakliba December Kitang Kunchamathoi Pauba, Pizeri, Center Asida, Chadayang Kai, Subsidized Data, Makal Kudimaki, Oiba, Nasinga Sibak Langsin Biraktuna, Yagin Waitaba Kudimak Anabiu, Amadi, Lying. Wabiraganu, Yumda Anabak Shaba, Binabaginamak Wabiraganu. Medillion Home Healthcare Service Manipurna. Adomgi mateng pangzari 24/7 nursing care at home, medical oxygen home delivery, medical equipment rental service, home sample collection, physiotherapy home visit. Agopa marungi damak Medillion Home Healthcare Service Manipur near Jennings Hospital, making healthcare accessible and affordable. Benashia Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Benashia Coaching Center gi ojasingna aina exam gi sem saba matamda yamna mateng pangbiki aduga BCC dagi aina phangkiba study material regular mock test ISSLCE Tagadava Singna, Topper Wayna Bagidamak, Matamga Junaraba Coaching Center Asibu Miamna Tazava Tambiu. Jolib 100% natural syrup. Amasung capsule. You Thakpadagi Oirakpa, Awaba Chaiting, Hakjangi liver Soglakpadagi, Kuchu Sengaktaba, Haksang Soktarakpa, Tumba Chaba Yaraktaba, Kong Hamba Nungarataba Simbu, Panbangamba Matangairabo Paidi. Jolib syrup, amasung capsule. Diabetes singidamakta Jolib capsule chabiu. Break mutung taram ng moksari makatapa pauda.
voluntary donor growth amadi state blood cell national health mission manipur anina khosamaduna ngase rims ki department of transfusion medicine da nongmagi oiba blood donation camp ama pangthokpaga loinena awareness program amasu pangthokre ngasi lemna EP bagi thoram aduda manipur gi tongan tongan ba mafam dagi lakpa miyoi singna lemna EP ki Imphal is commando na ngase yupung taruk rom taba matamda haingang police station gi manung janba pawmai colony da combing operation chachakre mipun yaukide Manipur Heart Foundation na State Health Society Manipur amadi Sky Hospital ga punduna Tamenglong District Hospital da lemna eco screening camp pangthokre tang tara tere tagi tara nipan phawa chathakiba camp aduda miyoi chamaga kunmathoi OPT da heart ki anaba layengki miyoi tara nipan lemna co screening amadi miyoi tara maida ECG lauki Consulate General of India, Mandalay, Myanmar, Economic Diplomacy and States Division, Ministry of Action and Affairs and the Manipur Chamber of Commerce and Industry, MCCI na, Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry, MRCCI ga punna sinduna, Business Matching Investment Conference and Exhibition Mandalay ki MRCCI Ballroom da ngasi pangthokre. Barki tongan bus station ga thabak toriba Gramin Dak Sevak Singi Lisingani Tara Taruki January tang amadagi Tareswa Pechana Hanaba Committee gi report po Lisingani Tara Nipan July gi tang amadagi sana handuna lemhoriba chahi amagatha taru asigi area pithokpidaba sahi sangna thabak torok labai staff singa Nongna sanglakpa staff singa tolop manahanba thabak-tagi potharaba staff singi phampham thokpa insurance ki sanpham pibidaba nongwada pung manga thabak sunaba semba kanglon thugaiduna ayupung mapandagi nimidangi pung taruk taret fawba thabak suhanba asibu yaningdaba phongdoktuna Bharat pumbada ngasidagi hongna Gramin Dak Sevak Singna thabak lepagi khongjang sangshanbagi saruk ama oina Manipur da su All India Gramin Dak Sevak Union Manipur Division na sinduna thabak lepagi khongjang sangshanba hokre Manipur ki sub office yankhai tarukta thabak toriba Gramin Dak Sevak Singna thabak lepagi khongjang sangshanba hokre Imphal gi head post office complex ta All India Gramin Dak Sevak Union Manipur Division na sinduna wakadmifam chachakre wakadmifam asida sarugyakiba All India Gramin Dak Sevak Union Manipur Division gi President Wahengbam Ibohanbina Union na taliba demand sing asi atubu matamda pithoktrabadi makhatana thabak lepagi khongjang asi changchingani haiki Say Kuntrani Puyankai Tabaktor Mishiga, Naranga Changai Mishiga, Kenaba Tamdana, Levelama the Pulip Tamba, Shiva Numba Yoragadi, Equasiba Yoragadi, I go insurance or in a Pigadoba, Lupa Lak Mangachi, Sarkan order talked on Namsala Tambiba. A GPF pension scheme, Mayama Malay was Sarkan, time later continue allowance tigi, a quick 10% a quick Capiro, Kaga Hadi Porsche Quigi, GPF the Haptala Tambiu High Porsche, Shishu Sarkana, Lobi the Haitare. Ado Tabak when a cinema Tamdana Koji. Ayu pung mapan do office kara ka hore nung dang pung mga bog nung dorang pung mga bog ko tabuchi nei ado tolop pi matam dana only na koi di Gramin Dak Sevak ni pung mga khakte ki tolop sabi ba ai koi ki patale ba demand ji hek phangdri bo di ai koi se matam kakta na chathagi gani hai ba potse machine ko uji leijeri se Nilakuti laiba food park ki awara passing athubada mankhatlagani haina Manipur Food Industries Corporation Limited ki nongna vice chairman khallaba Kesar Kumar na phongdokre wapamasi mahanangasi food park asi yangsanbagi khongchatta phongdokhibani khongtaratuda food park asigi joint director Lunkin amadi AOA Lokensu sarukyaki official singi maikaidagi food park asigi industries singdagi thorakpa liquid waste sing treatment tawraga turelda Thadakinaba Samkaliba Infant Treatment Plan Thabak Towa Ngamdana Lariba Amadi Fencing Sarukta Akai Toy Toliba Sing Ahanba Oina Yangsinbina Pongning Singsenki Kesar Kumarna Housing Food Park Asida Industries Ahum Mapung Fana Thabak Tori Mac Fruit Yongna Atekaya Amasu Thabak Hongnaba Samga Sakat Pagi Thabak Chatari Atubu Matamda Awara Passing Mankanaba Thabak Paikalagani Haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯔ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯇꯥꯁꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯤꯗꯣꯛꯆꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒ
achieve to bang amna khona bada ayu nuna state government amadi central leadership na haje bi bedagi engonda pinabi sinabi ko daik ti ai apung thana ai to bang amna ba perform to bang amna ba pana jage ai thamjari Sakhai Minasi Bolero Finance Saina Mingthonba Microfinance Investor Office ama ngarang film actor RK Somarendra na hangdokre thoromadida office asigi thopuba kaya susaruk yaki RK Somarendra na thabak tonginglaga pesa puthokpa ngamdaba myoi kayada asigumlaba finance investor office asina mateng pangani haibagi thajaba thamki Manipur ngasi sugumba finance khoigi myam ama topic tana sugumba parja manipur leiba parja gi awaba myam da khaji to mateng pangnaba khoina honaraga asi labdam myam da sumana sum myam na honor minar pajita senia khoi diam nungai jai odaga manipur leitala myam da senia sugum moina pikraba amount da myam da mateng pangaga suaina sum hingmina bagi lambi mam jajilak pache am thaba phongtok chari ado ahing tungda am yai phaba hen chakotpa khoigi finance agency ojisan ona hai myam da ina request Tamenglong district ki manung hanjinba khulkaya da leriba mahai tamham sang ana layang sang amadi lambi thonggi phibam ka hena fatri district asigi manung chanbada leiba mukti kulen primary health sub center asi mathau ningthina tawdri lepham thokpa infrastructure sing leitri machina khunja singna ana ye thorpa matamda nungba da leiba hospital da layang bachanari Amaramda Nungkau Primary Health Sub Center amadi New Kaifundai Primary Health Sub Center asisu maminggi oina leiri mafam aduda leiriba mahai tampham sang singchu phibam yamna sadri amadi hairiba mafam sing asi tana chatnaba honabada lambi thongi phibam phattabana miyamna awaba kudong sadaba kaya mayoknari Haujulai salakada mariba pau amhane pizari Manipur lengang miyam di satok chachin tawbada kudong sanaba Imphal manungda foot over bridge ahum sakadawri Rafael scam gi matang da BJP na namtak tawduna miyamda oidaba kaya ngangle haina AICC gi General Secretary Gaurav Gogoi na phongtokre amadi Salai Agro Private Limited na State Republic ki technology sizinaduna Assam da aphaba makal gi PR sungadawri Pabudyo na di ay sa binipizero Manipuri pao matang salojere, miyang tabi mo kung mukha na